ke hu mo hiwa ki afu. O koloa e ke whakamonu. Hi whake ai ka tāpua o Chris. Ma o siasi he bongbongi. I hua koe tamai, moe aro, moe lau mai maa nonu. Amen. Ka whawhai ke ka mata hake ka o whawhetang ke kōpūni. Kono tōne aho no si mani mai whawhai ke tau hiwa. E keu erelo a whewhai, keu hiwa ki muka. Ai ala ofa ko whai, ma aku he o tūma.
Ang ikay ka ng mahuwi, tenitong hiya. Sikay na fina. Uway na lang doon na puwi na buat kekit. Itang maha, mawit, itang mahayang-hayang na sasabi. Kaya kayo na nagkaka, ufiya, iaw, ito mafi. Kaya itang kamay ang hewan. Kaya kitang parabi, ay ang may-may, manang palu. Malotok sa tumak sa puso. Kau hiya ng mak, formal mo rin, yang alay ang ofa. Kaya mo yung uwinak kasi botong, watahan, itang umang mato pinagsiwang ang ofa. Ilmoon yung ito, wala nga nagbala. Namuwagin mo, kaya itamay mga ofa. Kung mawala mo kayo, asin niyo mga harap ang ilang siti. Mulai fala sa mga yung mga siyo, yung po, yung mga ito. Kung mamamaw yung mga halapahan yun, kung magsya yung mga may ito, kung magfay, kaya kung magfay, ang hindi ako yung taikay ito, kung magfay. Kaya wikay na mamamaw,
ia ki mautolu.
Octubre de Pascuita Muertea. Vahelma, Valeu, Recidiva, Deus. Aisea, Abajo, Recidiva, Deus. Aisea, Maria. Teretamiui, Pedra de Escoba. Teretauta, Pedra de Pele, Huawei. Kapal teknik di Meholo-Tolonga, Aikiloke, Aitumbaluki, Aileamuti, dan kita di Asia Kaya, Aki Mopamana, dan kita foto ada foto manusia, dan kita foto lama yang kopi, dan foto kopi, yang kami berpada. Dan kita yang situ bangga baik. Pwede naman po mabubuoy ingkan po tutuwa. Pwede nga sinakalang puwi kaya mabubuan pwede kami berwawanan upaya. Kaya kami berkaudiden ay naunikan halang pagbayan na tayo. Kaya kami i-otutu yang kowe dan orang yang menggolong mau-mau sedang berjuang dengan foto hake agar tuumak na iay ito tangata pero kowe kumanong-manong magpapoo ay kumakalang ipayan naman kapag nagitao pimubain ang ipapaw sa pagday mengepan mo ngawe ng altabu dan kailangan sa pati pagkakapitiyan dan kailangan ay nakasigura pagkakalangi dan kailangan magpakalangi yung pagkaligin may moong nakatukan wando ihaang ngawe ng maalayan pwede lang pagkakapitiyan iasigura dari itu kowe kita dengan paruha semua. Dari itu kita kai ayat si orang itu sesuai sekoi pola kita ada pola semua. Doi, doi, da tu, doi, doi,
Oleh itu sekarang macam pun yang mengalir anak sudah bertahu 10 mantul yang anak kalau kita mai pada 10 sekarang mai pada 10 mantul lupa dan tahu betul yang anak kalau kita mai pada 10 sekarang mai pada 10 mantul Pantua pada kawin yang pada sa orang yang tas naku insapan sa aku saya ini waya saya yang mana yang bayar yon tasana sepuluh marpan ufaan mo na bayar ilen kai sa bilu wasila kia oya Yesu onawala awya oya yang saya wafakya kunai Selain nama mereka, wafanya ia orang awam yang dia, pada fakta orang dia orang, wajib dia cukup orang dia cukup. Orang kata mana lepul ini sunnah, wajib ina wafanya orang itu ini siapa? Wafanya orang
E ono I aso I te tau ngāri tū ai. O aso ia, te o mai ai E whaamālolo I ai au lawa I le aso sapati. Ua tani au I a te ia, o whaapea atu. O tō kamata whaapea ane tōnu. E loe paitasi ea o tō I sapati. Na te tā I ngana pōnu, po lana asini I whaipō. Ma tai te whaina. A whakine nei, o le ala whini o āpura āma. Ua noa tia E sapati. Whaoka wana tausanga ia o sikuru mai vai. E leo te tau ea o wharaina o le nei noa noa I a te ia. I le atu sapati. Ua whiata mai ane ia nā uku. I a maasi asi I mai lea. O e ita mai I a te ia. A ua o ori lava le motu tamata uma. Ona o ia mea sinsili uma. Na whaia e ia. Amen. Kau ke umpama ngai tangkap kope pakakoko. Kaya tahu mo ke pakakoko ay patunyan. Tapi mo atio ay tua tahu ko. Tahu nangatay pa itaw mo family. Tahu mo ito tama kung di ko na ngao ay ahon sonia kiklet. Tahu mo kay kahit Pagkatapos sa kuwata ayaw sa kuwata ng singay kae, singay kamay, para solo mo yung lang. Kaya ata mo pinagtutuan sa kahapon mo ay ayaw sa magkakamalo ay siyas ihitaw palaw ay di mangsama. Pagrawat, ipaiyan man naman. Pembangun Palawina Wasi Mai Sungai yang itu pakai kok ialah sungai yang kaitan dalam terus sungai Palawin kaitan pakai tangkaan oleh awal mansama koto rumah paian pada tuh mau rumah pada saling oleh ayat yang satu ay pagkakal iingal tayo sa mga kailangan una-una lang sumor meron wayatan na iingot tayo utang mo iya mayan hindi nga sumasamuti yas pa iya ito lang adeno mo sui o sumay pamilay islay nato maroon nato ulan ang tao ngayon ikala siya Mai wa umo le sama tule. E mo na tuan ba tu fa ma lo ma fa ta tel. O to tuli o le ne ka sia ta to ta wa fa tas ta to a wa fa tas. Isa ni pa ia si ni sama na. E mo na tuan na ka sia ma fa sia Il tato ilo kota am sumai atau kawan nilai sahabat. Oleh tahu mau pun ini wasiat menjadi seorang saat pada malu matu ikai. Maksudnya penitan setiap yang ini teman kalian lot maitua balik lot matu. Masuk terkait nilai toa firman ono ene opara atam euri dari kaman yai na sampai ai pe ufu mas yai tatu patai uang ini masa bahai patai tunu patai sampai apa itu malam mai itu Tausanga oleh rumah yang maju pe oleh neka sia menei Allah atau sia tak jadi itu matua mana
sa tomau sa sima masalah maunya no sewa dai miso a wo mamau foi se so kaima ko ini ya itu isai mo mo apa itu tadi waktu yang senu kalau coba awal yang akan itu aku punya tosa tua Betul-betul untuk air yang pada malam-malam kalau dia sudah minta rumah kalau kesaunya yang tak sama untuk maisha pasti ya yo macam coba ia mengambil pantai
Tabu dia feel like a lot. Tabu dia kalau King Josh Owen, Mama, tabu dia hoy, Muhammad Fulu, tabu dia beria, kami sama berada. Tugawa sa tapu, ikaw tagulat, at kulwa, huwag mong tolong ko na kape, huwag mamatambay na kape. Kami na dahil patkang kulwawe, kamay ka rin kita, kaya sa Kristiyani mga fitka, nagmakulong sa manu, kamay tugulat, mga matapon tapos siya ada ama siya sa photo yung si fire nili patatan nili at hindi ang sama ikumpungin ifasama sa swak Manumalo Yesu Kristo. Jamamayo ng problema. Maliawa na isa ko, mamsa ko. Ipapiyapiyay na isawi. Nangawa lima ko. Sa todo, takway, patas. Awin na tuwa. Hindi tayo. It's an honor for me to convey our warmest welcome to the Free Christian Church of Taman here in Whamawhilo. We are very grateful. As I have been told, you were given a few places to be today, but by deciding to be with us today, we are so blessed. This is one for the book of us hosting a national team, much more than the Manu Samoa. Here in Whamawhilo, we're just a small town, only a few blocks down the road. But what we are proud of, that this is the only church here in this town. Although there are other congregations, but they go to the next village. But this is the only church here in Whamawhilo. Hard luck. It wasn't the result that you guys wanted yesterday. But today, you guys, it's a win-win. The church turned out to do today to support you guys. And just to clear things out, I am not an ordained pastor of any sort. I am just a simple servant of God, willing to share His word with you. And another thing, you might think that this church is run by women. The choir is women and us ladies here. But just to get things right, the lady was just preparing herself for next month for Lord calling in September. Not that this church is run by women. Let's mala. Look at my tattoo with Sahawa. Kaya makai sisu niya niya na ni kalala mo din kiyay. Feeling.
kareina foto ko kuni ko si supe de fai o tal bete a es tu bego ke mau apa iko masih dari apa ni The Gospel today is from Luke chapter 13 verses 10 to 17. But my sermon today will be based on verse 12. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." This story is of a woman suffering from spinal deformity, crippled by a spirit for 18 years. You can imagine how difficult it was. She was bent over and cannot fully straighten herself up for the long. But she was freed by Jesus in the synagogue on a Sabbath. The problem was the leader of the synagogue argued that healing in a case like this, where the woman was not at stake, her life was not at stake. They could have waited until a weekday. But Jesus told them, if a cattle could be loosed on the Sabbath to be watered, why not a woman can be loosed to be healed from her infirmity? What a bunch of hypocrites, right? Take note how this disability is said to be due to a spirit of infirmity, a state of being bound by Satan. We can say human suffering due to the same cosmic power as our human sins. The setting of the story is unknown. The name of the woman is unknown either. And let's take into account, this woman didn't ask for healing. Jesus just spotted her in the crowd and spoke to her and laid hands on her and set her free. Jesus doesn't care where you're at, where you're from, where you are. Nevertheless, what day it is. Come to him with your infirmity, and he will set you free. Only Jesus can loosen your infirmity. Only he can heal your sickness. Only Jesus can untangle your problem. And then only Jesus can make you win. And only Jesus can set your mind, your body, and your soul free from Satan and his traps. The final note brings us how people in the synagogue rejoice together with this woman in the salvation of Jesus. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. I hope you enjoy the rest of your stay here in the kingdom. And may God bless you and your families, and guide you
and protect you when you return. Our churches usually just take 1 hour. I can see it's almost an hour. Just bear with me. This is, like I said, one of the middle charts of us. Heading Pagkamalay, o ito hinalugay, ayaw na bahay, himang yung mga tayo. Patano ay nagpunong si Isu na may kaya sinasayo. Kalau tahu kalau aku ya berkorang naik dengan saya, berfahamu mahak sesu. Kawai aisun berahli. Fahamu sesu berfirman, ihasa kate. Nah, ibu sino yang fakir, faham sino. Mahatungai lebih ko. Itaw. Nah, abis ini sino pakai fano. Ifaya kasisu, kafatonga kasisu. Ni kalawat yan. Sisi, bete ko yung wifi na kutang besma. Na ito mo makikisi niya ni yan na ni Fagamahaw yan ang tuwa. Pinugiti ako. Kaya pamuna yun na hindi pure. Ifaya ko ito. Wow, the wicked, if I fight for Talu Masapati. What I'm married, I come out on Lloyd. If I won't attack, better than the Famanu Sapati for I. The 50 years, give it here, you know, that here, the table of Satan. Tahu-tahu bersutak lah. Tahu kau beri bermui, nasihat mamah sekata. Hanau, bigo, oi kaya begitu macam. Kau tu nasihat yang tanya posisi pada mana? Nasihat ini ya akhir. Kita tahu banyak kumpul, kisi kumpul. Kahawa sisu taktar ay palaku mo anyasi ane hokku fo itano fo fula one keke to ke famalo ia ay auto kaya de mo ma itaminase mo mo ta ko ki yang lalu testo kedua menjauh al-foto. Kita lakukan aimoni be al-foto Betulah yang kita tahu. Kebolanya ya. Udah kita belum tahu pipo. Nah ini pipo. Pipo apa ya? Soalnya, ay fakay siya pipo sa lamay. O kunin no, kunin kita tol. Tawangin po pula. Berkau po at asetan. Mainan, o man, okay. Kebiasaan tu. Fuga mata-mata saja dia. Fuga bila mata pada tu. Fuga tak faham apa. Pigo kalau pigo sih kan. Pigo kita nak jalan ke sana mana? Kita tak kau macam. Pigo kalau kita jalan kita fitulur kaki. Pigo kalau kita boleh. Ay offer.
ko tulu more ai mahu inga o e whae ka me ko ngā ia me he mo ui ai tonga ai whakaaka ai tau tunga ai hāni lea ai roto ai mea koe o tau ke kewa tonu ai mo tau tūhara tonu ai mo tau kore kore ko ki whanua ai nei tuku kinga nei kei whatoa mai e kure whai no tu e ne piko ua la whaurara o tatu o whasiu i te tānanga ni tāpu sāpate ke oa na te whai a whakamoa muhaka e au sāpate tukua i haa rua ai lawa tāmata i whui i whakamoa koe o tua kamani kirisi tangi lawa e lawa tau whu mori ke tama kai whai e sisu ne whakamoi a whiwhine ko ni ke whakamahino e māringa la o e aha e makeara me te si ko iai a whai whakamo o e ato pia ke mahino whoku whakakai o ni ko sāpate mai tamata ka uikai e tamata mai sāpate le kai a mino mao ni tau tolo o tua ki tau piko o hea nei a ni tau tolo i hano i misi o tonu ki tau mo ui whakatotua mo tau anu whakatotua ka inga ke whanulahi o ni ko si supe tini whai te tamate. Nea mai te koe hā. Ha whāhinga no teki o no ui o kuke pōpura koe. O kumana anō e sisu tini rete anu koe. Mōni e sānu na honu. Ai au me whakamore more mo a hala whape. Ai au me whaitō o ngā hina hapota. Ai au me hukui me he aha a whomo. Ai au me whakakalao i a koe. Ai o wha me whaitō atu. Hao e kia sisu. I roto whakato maa tui. Uno le roto ua toi tatai. Tampapa e whakamui ai o tua uhono mai tampaki. Tukulolo whaki whakamui mai. Luma ate kamuala ala ki taisu i ne whai tamate. Uokalana e alo wale ni koe noa. Shone watono me saha. Ko ne whaamu ke wete ai koe ke whakatawa taina ki tau tolo. Me he ngahi whakamamafa no ui. Ke roa na tau ke piko ua. A tau ke kewa tonu. Ke mau ai no ui. Pia ke tau mau. Ola hea pito. Amen.
mahi ia, hao kia sisu, tene whekina. Hao kia sisu, tene whanapa. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us today and forever. Amen. Amen.
like to acknowledge the presence of our new founders here, of course. And fortunately, I've been just told to come up here and guide the program. And straight out of this, I'm sure that the manager and captain, the boys from the money would like to deliver a speech of thanking our congregation for receiving yesterday. So, ya memoria kapkenya pule kemaiki mansamo ya makna moya o. Thank you.
so much, Kulik. We'll kick for Leah Gorse, Chivayasu, Leila, yeah, thank you so much. Traditionally, after our church, if I solo my umai, Paile, Shaken, so please, if you may proceed out here, the 5 hour and another 5 hours. Actually, the brothers, he's married to a Samoan, and he lives in Samoa. He's a doctor over there. So yeah, it's a blessing that. And she's also from Samoa. Yeah. Anyways, thank you so much, and Maro Pito, Yasi, Petauga, my local Leo Montataria, Sikaina, Omi, Mihamwa. They are we're still trying to figure out how the manager and the captain and the boys choose Fama to be here with us this morning. A lot of people said it could have been me or my wife or my kids and some other Samoan. But here is a blessing that you guys choose, and from now on, well, out there, man Samoan or Fama. It's named after the princess, Princess Pilolero. So Fama Pilolero, it's the princess. So thank you so much for being here with us today, and hopefully, yeah, next time we'll see you guys again. Thank you so much. Mara. Oh,
Chupul pule imea uma O te file mupea O oilo atua Sisi le tayo vau pe siva Loi hai maui pua puana Smile. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Hang on here. One for you. Hello. Wait. Okay. You can stand there.